Okay, painko skewa, ikaw na siwa skewa lenwo ka aina siye pel makum ashwayan ngani spell chain painko in tak malam singkat ke molash kulagirat ka na singe ikaw singe katinge tagain akfashe weeking ke gasingol. Trakta mitlikit fasta medan in ana pel na kaiwa kat na shwed oklese sumsuna yun kat sikatilas met fasta met katgani proy we namas we Olem kat babam dal. Kaya sum gaw sin sila kulok mo lash kulok mo bas kulok long lom na sish. Babam dal mitlig fast me ke lines up singing. Kat siak ke gasholom gudan. Na so man gam dalom we kat gas kadik. Ilakin gaslom min mo going galim sish to ma akalok den dafo inge. O yepe. Na sin ilosima to ko be akalin porungo. Pwento ko may ilos na kayo wasima wala kat. Dreis gaslam got broy ke met wiest na kayo viewers slash ngasi be lusum dain asor ko lusum dain mastal so skasha lus will lus ke lus ashwa buying a mr class ke bel sin got broy si my game which fun skrais got broy amen kal ona ke ngakelam ya ngai the first time buying ko mis is bel sin buying ko ngai nge sir le dara ngai akfashi weeking ke gasin kol ne ke na gasin kol got na wala le mea fgak fashi an the shock the clients up sing it do we clients up lan gada it do we luela clients up I fast mit naro ngai is belting and an the go shamram kin ma sima kide akfashi musinge the shock the mit get fast mit an is slight singing am mit ge shamram kin anake gosling weeking gasin kol oiga ke ram kin Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday na ngai to ra lak de foto na ke ngai shamram kin me ke te aske oiga an na gos finli slight lasngan kai sie lane kai sie gas mai sang akate qanon lane sigan if bangat lo na ke Monday kum lila color code color green pa sang magungan na Monday Tuesday Akfulat niste Finsrak Thursday Engan Friday posisel na Saturday lemi pang mga shopping ke wiki nga pang examples is again if you bang this slide going the end lang top left corner kumiliele